Munene wa ritingogi obisine ya Gavana Daktari Julius Mbijiwe nekete gikaro na munene wa Bisabo Kariabo County na rungamiri ba municipal ajwa Meru kenda kubangira biatho bira bikwirigirwa kuthithikira county ne untuku ne ite kuraja. County ya Meru niwe kathithikira matinda ja ndwimbo ja skuru matinda ja MCA na kinyamwa na kigomano kya yuthi. Akere Daktari Mbijiwe ugite kuri na gitumi gikinene gya kubangira ageni na gwika mitaratara ya ukaria na ugende. Muthuri Muriuki na gutwacho Kiribime bitatu biejete County Meru eketho ekiamugira magiri ageni nonto bamambure ketho kithika kwa mbere ni kigomano kya mbembithi kira kirigite kuthithwa nene County Meru bajaire ni sukuru cionthe cia secondary na primary iketho achitaja Meru kuchinda na kimba chino ja ndwimbo na batatu ni County Assembly cionthe cia Kenya ciejete aja nonto bamichetho mbobo ni kuringana na mutongiri wa ndiko bicine bwa Gavana no Dr. Julius Mbijiwe kagita karia aguchemenie na mabisa bakanju bakibangania uria bakamenyera mutiro kanga kagita kau Chokinkatho sana nyaki Gavana nontu no tumite tumba kwithira ruwa muno tukaya twina ageni baba ingi ndene ya Meru town yaja na aso county onde nzima gukethira kuri na National Youth Week tariki 6 mugwanja na 8 pau ni antu ngiri imwe para bakethira ageni baketha bete guko Meru guketha kwina National Music Festivals micethwere kethere mantu ja ndwimbo kuma primary school secondary colleges university cionthe cia Kenya ikethia ya ujo Meru County kuma tariki 3 mwanka tariki 15 na the same time itukwirigira ruwa muno kwithira kwina micetho ya assembly county assemblies wa county assembly sports association nirete micetho ya counties cionthe assemblies cia Kenya yonde aja amna bubu Mbijiwe na rombete akariba Meru betho bakibanga nonto bageni baba nenya gutigira ibako bamenyera kagita karia bakethwa begeku kwitu kwenda kuria anturi betu ba mutindo na aturi ba Meru county yonde kwithira ageni baba ingi sana tuya tubagwate ogeni tubaye gitio pamo bakara bakojuro hoteli ne barale nyanja cietu nawo kwa ewa accommodation then akisha ntuba kwithira bagikara bubwega safely na ne ageni betu na bamenyekenda Meru yumba kwithira ikara bubwega nkuruki tuli aririe mantu yageni ngiri magana na 400,000 indi amna bubu nekenda kwagirithio tungata nkuruki baba isaba kanjo bawite nandi kire budget ya mwaka jojo baketha bakiagirithio ritingo gibwao na munya kubaithia nkathi na kongera bangi baba ingi nikenda kona nambe kongereka nonto mabisa baba ibeterentere chendo muru baraba konekana bagita ngugi njega kikura na maitha officers baba Governor na propose ndene ya budget tumba kwa tukinya scheme of service wensho inyabo pa kumba kwithe mutaratara ne yo bwega na ara bandiki pomba kwithira bena proportion cia ire smooth over and above and para promoter ndene ya Meru County twina scheme of service then ikomba kwa Andres and three officers betu bwega nkuruki once again nchokinkatho muno nonto for the last 1 month ire mongombe ciageretie kwiwa na ikwiwa ciathingatua na ciachokua kupongezi nonto itimu imwe rumite kuma kiriro mbere guchokia na ndi baranyenyire barabalitira balitango gende accountine netukwirigira kiri budget na ndi twina yo then bonge bakomba kuongerwa at least kenda gutuka gutina upungufu bomba kwitha bakiaja na service ndene ya area yuna wakisha still town yetu kwitha sie safe amno bubu kuringana Mbijiwe augitana ni muruto jwa Gavana ni gutigira thoko cionthe cikuthura kamiti iriketho irungamite thoko iji Gavana natangazire very clearly by tariki 30 mweri jwe nana by 30th of August all markets all towns isiweza kuwa sina committees sub county administrators wale now one administrators liaise with the members of the county assembly by 30th all markets isiweza kuwa sina committees including Mutindo aja Koromone as per the directive of the Governor of Meru. Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutindo Kangangi.